Turska serija Elif opčinila je gledatelje u regionu, ponajviše zbog preslatke djevojčice koju tumači Izabela Damla. Djevojčica je rođena 2009. godine u New Yorku. Njen otac je Amerikanac, političar i biznismen iz New Yorka, a majka iz Turske. U velikoj konkurenciji je dobila ulogu Elif. Kada je produkcijska kuća Green Yapim počela pripreme za snimanje serije Elif, organiziran je casting za glavnu junakinju. Bilo je potrebno pronaći djevojčicu od 7 do 10 godina koja bi mogla iznijeti taj lik. Nakon što je probne scene odigralo više od 100 djevojčica, u užem izboru su ostale Izabela Damla, Güvenilir, Elif i Zeynep, Tukče. Nakon ogromnog uspjeha serije na našim prostorima, pogledajte kako ova djevojčica izgleda danas.